Bax 5 nəfərdən tək döyüşəsən. Bir nəfər UFC döyüşçü səndən bir yerdə döyüşəcək. Kimi seçərdin? Charles Oliveira. Sən. Conor McGregor. Nick Diaz. John Jones. Qat gedərəm. Thomas Pina. Khabib. Yoel Romero. John Jones. Daniel Cormier. Conor McGregor. Hamza Tımar. McGregor. Habib Nurmagomedov. Khamzat Chimaev. DC. Thomas Pina. Oliveira. Ngannou. İslam Makseyev. Alex Pereira. İlya Topuria. John Jones. İlya Topuria. Charles Oliveira. Daniel Cormier. İlya Topuria. Justin Gaethje. İslam Makhachev. Hamza Chimaev. Conor. Max Holloway. Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev. Topuria. İslam. McGregor. Habib. Daniel Cormier. Alex Pereira. Tony Ferguson. Max Holloway. Conor McGregor. Hamza. Khamzat. Tevfik Musayev.